Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka diti masapul yukin ko ana? Umay ko lang itid ti sabawn, kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan ko ana. Ay nawaw, agyaman aklaw na angkala. Sigurado, maragsakan da dyan. Awan tanyaman na. Sumrak kayo pa angkal, tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay, san amabaling agbayagak dito eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, angkal. Weng. Agpakanak nga rudan tanay, sumipngat matang. Ay nawaw, chocolate kan sabon mat gayam tilinaon day ka supot. Gardo, umay ka man pay. Ang Dr. Aramid, dito ko. Apa ya? Nangalaam itimported a sabon kan chocolate. Inyig ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw, managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko, no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay, ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang manang. Tamakaraman ka iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso day ta, malipatan manan neta nga imbagam. Ay nawaw, dakis ayano ma-appresyar ko ti kinimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kid day? Tay kanyak lang. Kat addaman wun awan ti itid ti kasinsin mo, nasayat kalat ako makingkwa naman. Katwan man. Saan tupay? Ay, agulimag ka man dita si Kagardo. Kontrabida kamot akan ayon. Nakaawag ka mat, simang. Adaman ang ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no mat ti pagmatrikula na. Kunak mat nga urayan na no dati may pawit mo. Nagtiks mo gaya mangking ka. Wan ta saan mat piman amabalin amala daw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko. Si kamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, Ngamin, da kayo mat ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan, anak ko. Oh, kumusta mat ni Peter di, tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumuklok maglatamag. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo, tatang. Way, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Sing-singirin na tibayad ti utang mo. Anya ngay ti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya ngay ti kunana. Di mo ka no ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad, ipabarangay na ka ka no. Ay nawaw. Agbayad ka ngamin na. Pabuludan nak nga rod iti kwartam atap na daibayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggal ag sweldoak. Agdiritso iti bakas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga no adda kwarta na day chay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y samo na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day chay sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panawon day chay lakay. Ang mga no nalipatan na muteng. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan no italang ang nakaawag ak kasinsin. Busy ak ngamin itay. Isuadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga cellphone ha, kabayatan ti panagtrabaho. Tama nga no makita nak ni boss ko katong tanak pay. Okay lang ang kasinsin, maawatak mo't. Agyaman ak launay ano kasta kasinsin. Ay wan gayam,
Anya nga minan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga, taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No adda ko mati extra a kwartam amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa maysa, saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idiya? Ay, isublit tumatladagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin, ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka magtan. Nakabrod ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kumusta ngay? Pinautangan nakakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat ti bulbuluda kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Kanya, timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwartana. Ngam jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat. Dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan naka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutem nga damo pamilya na, bibiyagan na. Imot kit diya. No adda ti pakairanudam. Ibagam nga ura may salaang ti kasinsin mo, no kaskin ni simang. Ngam itata saan naka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw, ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman naklaunay. Package siguro man nagja-in-deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package? Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Ayaw nga agpaiso. At damo ilagayang kwartana. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti da ita kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilyana. No siyak, sa anak abilib na. Apay ngay? Ti kakasta ak klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrood da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na, impaawir na pa'y kinitatang na. Ita, anak ti sabali mo ti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana? Sika kidi mat. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngamayat ayamot ti kasjay nana. Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Nagawid ka magayaman, Cardo, lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asimmangpat kagayaman. Ganuli nabasan kayo kanina na periyang agsarsarita iti kusina itay. Gapoy ti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay may na ibagang may irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagak laang ti pudno ken na peryang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Manya kumaking ka, no anak ti sabali taw awiran na. Ay, jak amuno anya aklasi ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti ununaan ng asikaswan, anak mo ti sabali ti awiran na. Saan ay akin na irresponsable ti kasjay? Nawanda ito. No para kanya, saan akin na irresponsable ti kasta? Siyempre, single mom di tao. Aramido na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kastamot ng ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo't ti anak mau ngagtrabaho iti abroad, Andres? Basya nakarutagin ko na. Inaldaw ka no mabambanag.
Awan ka di ti plano na nga agawad. Oray kaya't na ti agawid. Saan mo't amabalain? Dati anak na nga agad adal. Ang graman kabsat na. Isupiman ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umanay ti sweldo na? Anusan na pa ija abroad Sana balay, tano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kastaunay ti unget ni Insyang, edi saan na pinautangan. Isumot lagayam Ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Adagayam sakit tinakam na. Anya ti masapul mo, aping nga inawagan nakpay lang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka? Dagiti gagayim ko dita Is-istoryaam kanumat nga irresponsable Ta anak di sabali ti ay aywanak dito'y abroad. Anya ti pagsakitan tinakam mo? Agpudno ka man kanyak. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagak lang no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalaing dita? Nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Uraya mamakaawi taagsarita tayo tinalapat. Jakpad yan nga agawid ka pa'y. Amok again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kalakan. Sardengam ti mang padpadakas iti kasinsin mo. May sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbangam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ang mutirigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti aywanan ti kasinsin ko ijay abroad. Agpapadad nga OFW. Anak ti sabali ti ununa-unda. Wen, amok dayta. Awan mo ti makitak nga isyo no maipapan iti dayta abanag. Maitid na dagiti kasapulan ti anak na nga inbati na. Ay, sabali at talaga ti panawon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra ka dagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti ammom iti rigat ken sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balayda. Ngam binaybayan namot ni anak niya, nana. Ay dawaw. Dua tawanan ti napalabas. Gamkasta pa'y laang matisang kay bagam. Gaputapud numot, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakaapinautangan ti kasinsin mo iday. Iso akas tamot ti ibagbagam. Amom. No saan nakaapinautangan ti maysa nga OFW, maawatam ko Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka akasta, idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan apinautangan, ken awanan ti may pawit na tsokolit para ken ka. Pinagbalin mo meten adakas kadagiti istoryam. Ay nawaw, siga magayam ti masabat ko si Mang. Nakayukit di mat na naperyang, pimudawak laang mat. Dakal tinagbaliwam. Ad-ada pimintas ka. Agyaman naklaunay, nana. Ay, kaano pa yan? Nagawid ka, basang? Idikal man laang, nana.
Nasaya at Marta na panunot mo tinagawid. Tapno makasarita matlaang ti kasinsin mo nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak nana. Kunak no si Mardengan tanabayag matanday jay ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita kat addalat ta sakit tinakam naken ka. Nangarugi day ta idi saan ko a pinabuludan iti kwarta nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no ada kasapulan na. Ipagarup na siguro ano OFW ti may sa tao kat adaw ti kwarta na. Day tangarod nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang, bakit? Anya ko maitano nagawid. Di mo bisitahan ni Jabalay ta? Saanon? Iti anya ko maaga po. Idaday jabrod ti kasinsin mo. Naturod ka ngagsao-sao. Itata nagawidan. Kasla mabutang kamatay. Ay sana. Awan ti pagbabawyak iti imbagak taus tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay. Pang-aasimin siya. No umapal ka kadag iti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San amasapul adadailam ida? San kalangan na pagustuhan? Kastandarami ida? Alawanan, kamalit no kamalit. Huh? Agsardang kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok ng agpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang? Chocolate, para kan katapno abulimak kan. Ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka? Di ka pa'y maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW. Pinili yo pa itagserbi ti sabali a pamilya. Ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak Mildred. Anya a klase nga utak ti addaken kaya. Di mo makita at ti aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsag? Kina-irresponsable kit di dayta Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Di si ka anti responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, di mutang ka, kastant ibagbagam kanyak. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, di sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data. Sakbay asumanao ka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar itingiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay ngamin asaan nga agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta asimang. Pudno matimbag ati kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damutan iti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Kasta ti ugalyam. Ay nawaw. Saan anasayaat nga ginsisingput ka lang? Bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanong siyak ti mauma. Talaga panawang kan. Ay nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. At daman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan lata kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw!
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi adumdumnget. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika ngay, Maray. Awan ti planaw nga umutang manan. No siya, agutang akon iti sa balay, tapno sa andak nga amam mo, Maray. Makita man pa'y marimilding. Adapay nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutangam, Maray. Taga-sintro, Maray. Di na ammo ti maipapan kadagiti utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti garantor ko, Maray. Ay nawaw. Ni sir ta sumungad, Maray. Iso day ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrilisak kat. Aglamang kan, Maray. Siya kung ti makam mo sumango ko ni sir. Anya nga iti ibagam, Maray. Sika, Maray. Anya ti kayat mao nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan, Maray. Ibagam asaan ta a-close, one. Saan nga tama amuan ni Manang mo, Maray? Saan? Di na amamo ni Manang. Si Kanti makaamo asumango kini sir, one. Alay, agawa am nga rudan ti aglamang, Maray. Naibagabigat yo, ma'am. Hey, kastamot ka na kayaw, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni Ma'am Risa. Risa? Asino day ta, Risa? Ni Ma'am Risa Bestre, ma'am. Ah, tay si good ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa di no tinagakaranda, ma'am. Adda nga bin utang na adi na pa'y nabayadan. Diyak makuntakan. Ay, day tati Jack sigurado, sir. Saan ko nga bin a-close day jay? Tadayo matlaang dito'y. Kasta ka di, ma'am. Ay, awanan sir. Marigatan kayo namang sapul kan kwa na. Ay, wan nga rod, ma'am. Talaga narigat agpautang itapanawan. Kay manawan ti loko, Maray. Agyaman aklaunay king kamaray. Wala, tanalaingak nga agdrama, Maray. Namati adagos ti loko, Maray. Bumawi kan tumat kanya ka, Maray. Tulungan ka iti nakautangam. Syakmat ti tulungam, Maray. Anya ti maitulong ko kin ka, Maray? Ada ti pagutangak, Maray. Planok at balay mo ti address ko. No ti address mi nga min ti usarak, sigurado amaamuan nila kay ko. Amom mo day dyan, Maray. Kontrabida ka na yawn. Sige, Maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor, Maray. Ay, saan, Maray? Anya ngay mati ibagak no ada umay dito'y balay, Maray. Ibaga man nag-migrate ak ije Canada, Maray. Tapno di na kon birukan, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka. Lumabasak man, Maririsa. Ay nawaw, mayat ta isling bag mo, Maray. Sa dino ti papanam. Kapilitan, Maray. Release ko ita, Maray. Ay nawaw, congrats, Maray. Adda ti gastusem no kasarti ka anakak. Ay naku nampay, Maray. Planok ti agpakulay iti buok ko. No adda ti kwarta, apay kit din asaan, Maray. Ay, panag ko na, Maray. Anya nga iti kulay may bagay kanya. Tay sigudlatan, Maray. Ay, okay, Maray. Agpakulay ak narod manayin. Agpariban ka mo, Maray, tanay. Rimwar man ang ti kulot abok mo. Uwan, Maray. Inton Lunes ti appointment ko. Panawan ka pa'y nga rod, Maray. Alaak pa'y ti release ko. Kan ipakulay ko matlaang ang tibok ko. Asino di limabas, puldula kay. Ni Milding bakat, apay ka day. Ay nawaw, ni Milding day aya. Sigurado ka nga iso ti limabas lakay. Wen bakay, apay ka di aya.
Nukasta. Impakulay naman na tibuok na. Wen. Siguro, karirilis laang tilinding na. Kastamot ang kanayaw, basta ag-release na bakit. Kanayaw nga ipakulay na tibuok na. Di daw mga umutang dagita at tao. Ay, isumot na tinakairuwa banda. Ay, awanan ti bibiyang tayo, di taaba nagbakit. Inton kuan, adaman ng timang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakay. Mala, kita amkit ditiin saang mong ay napawi. Magano nagburakan day chay. At akon lakay. Ay, nawaw. Nagpakulay kamot manan ni tibok mo si Kamilding. Anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. Oh, jakamukan ka. Imutang ka manan, iso nga dati pinagpakulay mo? Unay ka matensil mo. Nagpakulayak lang itibuok. Utang adagusan. Anyat amok ngay, kat may sakamot nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa, into numayalawas. Iswa nagpakulayak, tapno napintasak maijay Oh, nagado nga amom si Kamilding. Oh, day tatijak magkayatken ka. Di mo amo ti mga presyar kadagiti simple abanag. Ha? Di ta ka manlangan. Ay, nawaw. Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka maimay idikalman. Wala, tamangan kunak maagungat nila kay kumare. Isuan nag-rest day akpay iti may saal daw. Una yan taris day, Mari. Anya kami nang ti isuot ta iti kalay sa tikasinsin mo, Mare. Aggaw tamad. Saanan, Mari? Tay simple abistida laangan. Sa taag boats. Ay, awan ti boots ko, Mare. Agam sige, gumatang aktumad tapno daramata. Kastoy abots ti gatang, Mari. Ayan na, Mare. Kastoy, Mari, kita Ay, nawaw. Nagngato magtitakong na, Maray. Mayat ti kastoy abots, Mari. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. Itay pa nga agriring ti cellphone mo, Mari. Masarak nga, Mari Risa. Asino day taya? Asino kumapay? Tay nakautangak Ang mga noog singiran, Mari. Kaano lang idimutang Anya ti saritaan nyo aya? Kasano ti panagbayad mo? Weekly, Mare. Ngamadak mo dito'y. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, siyak lang ti masa. Talaga nga i-block ko dahito yung tao. Anyat ko na, Mare. In-block mo ti number tinagutangam? Moon, Mare. Marurudak iti dahito tao. Di mo makauruuray. Kasano ngayon ang makontak na ka, Mare? Ay kaparikot naman ta na, Mare. Kasano no umay dito'y balay? Di ibangam no niya tinagsaritaan tayo di, Mare. Naskin nga i-block ko. Tama nga no mayra na nga umawag. Madak balay ka mangag nila kay ikaw. Sa bagay, Mare. Sapay pasikreto lang ngay mutang Mare. No umay dito'y balay, ibagak nga rod ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Wen, Mare, stick to old plan lata. Sige, Mare. Siyak to ti makaam mo, no adda umay dito'y balay. Masapul a bumawi akin ka, tadakkel mo tinaitulong mo kanyak idi, Mare. Adda ti sumungad. Amangan no isudaytan ti nakautangan ni Mari Milding. Naimbagad sa mayo, ma'am. Anya ti masapul yo, ma'am? Ada ka din ni Madam Milding. Kasaridak ko, ma. Ay nawaw, naladaw kayon ma'am. Ha? Anyat kayat mo asawan, ma'am? Awanan da Milding dito, ma'am. Anya, sa dino tinapananda. Anya nga oras ti pa nagsublida. Saan dan nga agsubli dito, nag-migrate dan ije Canada. Iso nga inla ko dato'y balay da kanyak. Anya ka diti, mabali na makontak. Ay, awan Saan kami ngamin aklos iti day di Milding? Jak ammo no anya ti Facebook na. Mala, agyaman naklaunay, ma'am. Ibagak to iti boss me.
Nakitak naggapo ka iti ayan Darisa, madam. Ay, nana. Sapsapulot ni Madam Milding. Nag-migrate na magaya man iti Canada. Ay nawaw, nag-migrate iti Canada, kunam, ma'am. Mati ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kalaang dayta Arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding? Anya? Saan laang apudno ang nag-migrate da? Anya? Iskam laang dagita nga agkumari, ma'am. Ugali dan ti agulbod, ta agpada da nga utangira. Isurok laangan kada kayo ti balay da Milding. Saan ang nasayaat nga ilumlumangan da dagiti nakautangan da? Ay, agyaman naklaunay, nana. Sino jay kinasaritam to niyang bakay? Ma'am ko namat ken ko na. Nakautangan ni Milding dayjay lakay. Anya? Talaga dagitang agkumare. Ugali dan ti agulbod. Saan lang adayta? Ilumanganda pa yun ti nakautangan da. Anya ti imbaga jay babae ken kaya. Ti ko na ni Risa ken ma'am, nag-migrate ka no da Milding ije Canada. Ay nawaw. Kano limabas ni Milding dito balay iti kalman. No di ka agraraman dagita alakay. Kundi utang da, awang gayam ibayad da. Iyaw-awan da magtipada da ataaw. Ay, adan to ti aldaw da, bakay. Kumusta kayo, ma'am? Ma'am? Kasla naklat kayo nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro namnamaan ang mabirukak ti husto abalayo. Ay, anya ti aramidan nyo ditaw eh. Anya pa'y ko, ma'am. Imayak tagsingirak. In black nakmat ngamen. Kwa, ma'am. Naskan nga agbayad ka. Tano di mo kayat. Agpatulong ak iti kapitan nyo. Kwa. Okay laang ka day no. Kagudwa laang ti utang ka ti bayadak, ma'am. Itay kurang. Bayadak tao into numayabulan. Siguradum lang ang maitid mo. Uwan, ma'am. Di kay madanagan. Agdiskarte ak iti bayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka mat? Nag-migrate mat nga ipagbagam? Anyat kayat mo asawan silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang ay nawaw ka. No kasta. Nigayam Nana Tunyang tinangisuro iti balay. Talaga man nakibiyang dayta bakit? Husto laeng ti inaramid ni Nana Tunyang. Deserve mo. Utangera kayo ngamin iti kumarim. Agpada kayo pa nga ulpod. Ilimlimangan nyo dagiti nakautangan nyo. Agsagana day dya bakit? Hey, sikati agsagana. Amangan no adda pa'y kit diti umay agsingir inton matamdama. Basol day dya bakit Dadaulan naman ti diskarte me. Saan ang maiparbang ti kasta diskarte yun niya? Pakaisagmakan yun to dayta iti kumarim. Masarak, Mari Risa. Ay nawaw, anyat parikot, Mari Milding. Nabirukan mo ti mutangak ti balay mi, Mari. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Kaimbagak mat ang nag-migrate kayo di Canada, Mari. Kasano? Katada mo man nakibiyang abakit. Sino abakit ni nakibiyang, Mari? Ni Nana Tunyang. Iso tinangisuro iti balay mi, Mari. Anya? Talaga mat dayta abakit Dayta nga rod, Mari. Imbis na makalusot da tao, awanan i-booking na matan. Kasano nga rudon dayta, Mari? Di, nagbayad ka? Ay, kapilitan na, Mari. Adapay udek abayadak into no may alawas. Awanan kayo matitibay, Nana Tunyang? Ay nawaw, anya ti basol ko king ka, Milding. Bakbakatan kayo lang arudan. Kastapay lang mati ugali yaw. Naa. Agraman utang ti sabali a tao, pakibiyangan yaw. Nasakit tinakamaw, taen surok ti balayaw. Pabida kay launay nga main. Amaw, saan anasaya at ti kastangar aramidin yaw iti kumarem. Ilamangan yu matpi mandag iti nakautangan yaw. Mas daawak,
ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo, tawan kumari yaw akas iti kumare. Siya bagay, agpada kayo nga agkumaray. Agpada kayo nga utangira. Isu akan kanunungan yaw ti dakas nga aramid ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayo unmildeng. No awan nga min tinamnamaan nyo nga pagbayad yaw, isardeng yaw ti umutang. Nakay da sana ka, o di ti pangkaldawan ta ato yang bakay. Umayan lakay. Nangagmumot siguro dayjay. No awanan ti ibagam, panawan kan. Saan lang nga itatel daw? Addan to aldaw yaw. Di ka agungot kanyak ta pagsayaatan yung mulaang iti kumarem ti inaramid ko. Anya ti imbaga ni nanatong nyangken ka? Pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mat, bakit? Ay nawaw, anya ti pagsayatan mi jay silmaw. Unay kan bakit? Amirisem ngamin anaimbag a. Jak amaw. Nasaya at ti kasta nga inaramid ni nanatonyang. Iti kasta, agnakem kayo iti kumarem apadam nga utangera. Ay nawaw! Ay nawaw! Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong unget wenno gumurgura, tapara matlaang iti pagsayaatam ti ibagbagadaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.